warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bertanya Nana Muhammad Manyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraisy mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zura bin Kilab Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Dhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mugawim bin Nahud bin Tayra bin Yarub bin Yasjud bin Nabil bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah munasab roba Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Angkara Kubu Maulana Rasulullah tanggai dua dah ni bantun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang tinggai doa yatim lam kandung di Rasulullah kata ayah lahi maulana kamati apui maju si semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai neurah bergetar Ka'bah senang di Ka'bah dengan lahir maulana na putra bidan lahir Rasulullah Maryam Asiyah sarangan Hawa Mawidah Nabi Nana Suwaibah Halimatu Sa'diyah Mawidah kedua umur 6 tahun di Rasulullah hendak Allah sakit di poma hana trip sakit wafat Aminah letan le ayah katan lampoma yatim piatu masa cut Nabi hendak Rabbi yang kehudat maulana tinggal sajane Abdul Muttalib yang asal hudat masa judi maulana umur penebelantun Nabi Muhammad hendak zarat wahyu
Tibu wahirah Ledatun Nabi Dakwah di Makkah Nangro Madinah Siplatun